Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Marcos, Kapitulo 4, versikulo 22. Awan tinailamang adin tumailatak, awan met ti palimad, adi maamuan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kanya. Naimbag abigat yo, sir. Nakitak dyan nakapaskil iti sangwanan ti gate yo, ngagkasapulan kaw iti kargador. Kayat mo ti agapay? Wen ko ma, sir? Ala, agtugaw ka. Agyamanak, sir. Ayan ti bayo data. Daytoy, sir. Saan ka taka dito eh? Saan, sir? Ngam, kasapulak ti trabaho? Kabalam tagbag ka ti tinatatagsan? Wen, sir? Sa bagay, makita kat napigsa ka. Ala, mabalin mo ti mangrugi, inton bika. Ay na, agyamanak unay, sir. Iso dayta, jay bagbagam abaro a kargador tayo. Wen, anay tayong tinagan na. Mario. Wen, Mario tinagan na. Tagaano dayta a tao? Sana taga dito eh. Ibagbagang naman taga Pangasinan. Apay ngay nalam no saan mo unay nga mo. Obserbaran tayo ti ugali na. Inawat ko, tagasapulan tayo di kargador. Among mata narigat ang bero kiti kargador ita panawan. Amangan mo at numanagdakdakas dayta a tao. Daytang iwat mo. Amangan numangag na ka. Basta paliiwan tayo. Hoy! Umay ka man dito, eh. Apay, pare. Ikatangan man iti sigarilyo. Ha? Narasam. Di nakita ni ti kasta. Siyak ti boss dito, eh. Isang naibaon ka, mapan ka dagos. Nana, adda ka di pa'y nabati amakan? Saan ka pa'y anangan? Saan pa'y nga rod? Nagadayumat nga minti nang ibaonan kanyak day dya lalaki. Ni dagul day jay. Apay nga imbaon na ka. Imbaon na kagimatang iti sigarilyo na. Ay, talaga alas tub day jay. No apay kat asaan apapanawan da sir kan mama. Ha? Kabarbaro ka pa'y anya. Italang amin makita ka kat. Anyat nagan mo. Mario tinagan ko, nana. Pudno, kabarbaro aklang dito eh. Iso ajak pa'y unay mo dagiti tattao dito eh. Ay, siyak mo't ni nanam atina. Siyak ti para luto dito eh. Da Sir James kan mamir namat nga agasawa ta akin ko kwa dito'y a rice mill. Baknang dagijay a negosyante. Wen nga rod, nagado ti trakda. Agbibiyahe da ngamin ije Manila. Umay katamangan kan. Agyamanak na natina. Mabisina ka talagan. Adda dinengdeng dita no kayat mo. Adamot karne no kayat mo. Dinengdeng latan, nana. Sa anak unay ama nagkarne. Sige makamo ka. Ay, amom barok. Nasingpot ni Sir James. Medyo istrikto ni Ma'am Mirna. Isong agan nagkakan ni dagol Dakas ti panunot day dya a tao. Dad, kasapulak ti driver amang itulod kanyak dya opisina. Ay, apam ni dagol. Dya kayat day dya tao. Adda mali siya ti panang perperang na kanyak. Sino nga ro ti mangimaneho kan ka? Amohon, mabit lang. Mario! Sir? Umay ka dito. Wen, sir? Apay ka di, sir? Agman maneho ka, saan ka di? Wen, sir? Itulod mo man ni madam mo yung opisina da. Tayawid mo tumatlang ti kotse ka pa sa na may tulod mo. Wen, sir? Mabit lang, Dad. Sino da ito'y a tao? Isu ni Mario. Kargador tayo. Amom
ti ag-drive? Uwan, ma'am. Ayan ti lisensyam. Rika, mapan kayo kitin. Ang mga numala daw kay ti trabaho. Di kagdanag, at da lisensya ni Mario. Mario, at titulbag ti lugar. No kasano kabartak ti panagpataray ni Dagol? Nakarumat ti kinabuntog mo nga ag-drive. Mabalin ka di apartakam? Agan-an nadaklaan, ma'am. Narigat ti madisgrasya. Nang runakit kadwa ka. Ngam mabalin ko apartakan, no kayat yo, ma'am. Sige, ngamin, maladaw akon. Sige, ma'am. Mario, aginana ka man. Itay ka pa'y at trabaho. Ado pa'y ngamin ti bagkatak nga Eric, nana. Imbag no saan ka mabambannog. Ayan ngamin dagiti kakadwam. Ni Dagol ngay, ayan na. Diyak amo, nana. Simrek mat iti bodega. Amo ko, no anya manandar aramidan na. Sige, tainakman kitaan. Hoy, Dagol, agreeing ka. Kaya't mo tay pulong kakadasar kan, ma'am. Katengtengan pa'y lati pa nagtrabaho. Adda ka dito amat maturog. Padasam tagi pulong. Tay pulong kamat. Anya? Apay, ti ko nam. Jack amotar aramidam, apanangyaw awit ka dagiti masubsobra si Dan. Ang pipindulong tayo na. Ay, Panawanak man dito eh. Kakit agluto. Di mo pakibiyangan ti biyak ti sa balay. Bakatan? agruamon day di Dagol. Abusadon ditoy. Apay, nana. Ay, kasano? Aramidan na latati kay kayat na. Maturog nga oras ti pa nagtrabaho. Baybayan nyo, nana. Da kayo tidakas no dilawan nyo. No apay mo't ngamin asaan ang maikat ditoy. Addan tumutlat ta panawan na Adun ti kalukwan da di ataaw. Awan na pulos respeto na. Aramidan nyo latan ti trabaho yun, nana. Di kay agpa-stress gapo kini Dagol. Ay, naimbag ka pa'y Mario. Nakaanos ka. Awan ti makunakan ka, Barok. Mario! Hoy! Mario! Apay, Dagol? Hindi ka man kumatang itarak. Ha? Uy, apay nga agiinom kayo. Bawal ti aginom dito Kakit din kumatang. Nagadaw pa lasaw. Kahit mo ti makaraman kanyak, Sige, inak gumatangan. Salbag ka. Darasam! Tina, ada ka di pa'y paglutom, Arikado. Adda pa'y, ma'am. Ibagam lang no da ka sa pulam, taikan ka itigatang mo. Wan, ma'am. Ma'am, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Ay, dadagol, ma'am. Agin inumdamanan di talikod ti bodega. Anya? Wan, ma'am. Minalama kasta ter aramiden da. Kasta gaya ma. Ang saan akaraman ni Mario, ma'am. Nasingput ni Mario. Kinapudno na. Isuti ka nayon nga ibaon ni Dagol ang gumatang iti arak. Makita dayta, Dagol. Talaga nga ikatan men. Amom ka di ter aramiden dagiti kargador mo. Anya man na. Agiinom da ijay likod ti bodega. Anya? Dayjay adagol ti mangida da ulo. Sakit ti ulo da dya Dagol. Ikatam nga minan. Total adamatan ni Mario akasukat na. Pinayabandak ka no, sir. Dagol, pasensya ka. Ngam ikatan ka. Anya? Namin anong ngay magakan ka saan kayo nga giinom. Sir. Naminsan lang mo ta. Kasta man rin timba kami di. Ang inulit mo lang ta. Napasensyan kay tinaminsan. Ken namin ano adaras. Ngamita. Saan? Iswa pumanaw kan, Dagol. Nabannog ako nagbagbagkat ka dagiti Eric Ayan nga ta Dagol. Apay adidak tulungan. Awanan kay tibain. Ne, apay ang Dagol. Sip-sip kay tao mo tayo.
Anya ka din tibon bagam. Talaga matasip-sip ka ni sir. Kasta gaya masak na. Ay, husto na itan! Ay, Mario, husto! Abangan lumapatay mo ni Dagol! Ayop ka, Mario. Ang itatan ko ba? Ay na, Mario, anyat na pasamak! Kalat nakbatlatan a dinanog. Kan kinugtaran. Jak amo na niya ti basol ko. Kwa, namuan ka nung aminda sir kan ma'am anagiinom da dito'y likod. Amangan mo suspetsaan na si katinagipulong. Anya, saan ko nga ugali ti agipulong? Ay, pasensyakan Mario Tas ikatinangidas alan ni Dagol iti pungtot na. Kinapuno na. Siyak tinagipulong kan ni Madam. Anya? Nasaya at magtapimanawan. Awanan ti sakit ti ulo tayo. Umay ka, agasak ta sugat mo. Makatawanan ni Mario nga agpapay dito. Awan ti makunak kan kuwan na. Natulnog kan nasingpet at trabahador saan ka di. Angam saan tayo pa'y nga amo ti pudno a kinatao na. Agduwa-duwa ka pa'y lang kan kuwan na. Narigat ti bastag talaklatan kadagito'y apanawan. Hindi mo lang mo. Ang mga noal-alaan na lang ti kumpiyansa tayo. Sanan to aramidan ti dakas a plano na. Ay, unay katikasta na pa nagpampanunod mo. Managatap ka unay. Saan nga dayo ang mapasamak dayta? Negosyo ti pamilya ti pagsasaritaan dito'y. Numuna kat kayat mo nga aramidan a driver kadagiti delivery truck nga agbiyahe iti Manila. Apay, adda ka di lisensya na. Kumusta ti record na iti pulis? Pangalaom kadagiti document sakbay nga agtalek kakan kuana. Oh, Mario, nakasukat ka mat ita. Wen sir, Domingo ita. Mapanak makimisa. Kasta ka di. Wen sir, Adala ko maibagakan ka. anya dayta sir. Kaya't ka nga may napagbalinan kas driver ti maisa ka dagiti delivery truck nga agbiyahe. Mabalin ka di mangala ka kadagiti kasapula madokumento. Ha? Ikan ka iti pagbayad mo. Gastusam kadagiti ipagnamapapeles. Kas kumay ti police clearance kanda dumapay. Ipagamno kaano amasangom ti mangipag na kadagiti apapeles. Mabalin mo nga aramatan tay kotse, tapno saan ka marigatan? Mario, kaslawan ganas mo amangan ita Di mo matsagidan ang takanam. Anda parikot ko nana. Oh, anya dayta? Pagalalaan nak ni sir kadagiti kaskanan na papeles. Di mo ba'y kayat? Dakkel ti pa nagtalag ni sarkan ka. Kastamatan ka ni Madam. Ingato da pa'y kanu ti sweldom no agmaneho ka. Saan kan akargador? Manulaang matimangala iti lisensya ngay. Nana. No kayat mo, kuyugan ka, numabain ka. Nana. Adda sekretok. Ibagak ka na kayo. Ngam di ko madakdakamatin iti sabali. Ni, anya dayta? Adda kasok. Anya? Adda napatay ko a tao. Oh, iti dayta kinasingpat mo. Nakapatay ka? Hindi nakmamutrabakan, Mario. Kastoy na nana. Kinurso na dadak. Nabayag ngaminan nga apalan nak. Jak natapalan ti ungat ko. Dayjay. Jak inggagara ngam napatay ko. Anya? Isu awan tedak ita nana. Ay, Isus. Saan arumbang aglamang ka, Abarok? Nasken na sumuko ka. Ang ko pagbalin na driver ni Mario. Ay nga ti makunam, Tina. Nasayaat, sir.
Nagagat kan talaga ang nalaing ni Mario a driver. Isu na lang. Tadi pa'y matlamang ala ka dagiti ibagbagak a papeles. Ay, kasta ka di, sir. Saan ba ta mabalin nga agbiyahe no awan dagiti kaskana na papeles nga ibagbagakan ko ana? Ay, pudno dayta, sir. Para iti protection na dayta. Sa dino ti papanan tayo, sir? Iti kayem ko a pulis, Mario. Iyang mamukakan ko ana. Nangatutirang ko na ichay dito lugar tayo. Kasangay na nga minita. So, dumagas naman pa iti pagkatangan niya anak. At gumatanga kiti irikalong kunkuana. Sir? O payakas lamadanagan ka. Sir? Panawan siguro. Tapno maamuan nyo tinabayagan na sikreto. Sikreto? Wanted kadagiti pan nakabagiti lintag, sir. Anya? Murder ti kasok. Nabayagan nga aglimlim mga. Anya? Self-defense lang na jay, sir. Sinalak ni Bakti Bagik. Agyaman ak iti panagtalag yu kanyak, sir. Amok aga po itinamuan yu a sekreto. Papanawan dakmatan. Tinasayaan. Isardeng mo tilugan, Mario. Ato iti tulbar, sir. Kaya't katulungan. Ha? Iti pa nagtrabahom kanya. Nadlaw ko ang nasayat ka tao. Isa tulungan ka. Isuko kay tigayim ko a polis. Di kagdanag, Mario. Mangalat iti abogado amang tulong kan ka iti kaso. Sir? Saan narumbang agnanayon na aglambang ka? At adado magsanti kaso no kasta. Iso anas ka na sumuko ka. Kat itanti panawan, Mario. Kas itinakon-akon. Tulungan ka. Iti kasta, madalusam tinagan mo. Kat di mo kumalipatan ti kumararag iti Diyos. Takadag iti panawan ang masuot ka. Ti Diyos ti kang runaan ang makatulong kan ka. Kunana iti Proverbio 28, versikulo 13. Pulos adi kanto agbaligi, no padasam nga ilambang dagiti basol mo. Ipudnom ida, ken agbabawi ka, ket kaasyan na kanto ti Dios. Papagayam, titan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo